Dukomeje rero hano turagarutse muri studio za Inzozi TV1 aho tudahwema kubagezaho byinshi bitandukanye kandi byiza. Tubabwiye ngo tubagezaho byinshi muri politike, muri entertainment, muri social, muri relation. Izo nguni zose tuzikoraho. Tuzikoraho. Niyo bibaye na comedy turazibaha tukabashimisha tukabatwikira. Aha rero urahabona ahangaha uri kureba Amerika igarutse none. Amerika wagira ni umuti w'amenyo. Amerika igarutse noneho ivuga ngo Iran izane kirimbuzi zayo noneho babahe amafaranga. Agera kuri billions 30. Noneho muri ayo mafaranga ibigende gute? Niba billions 30 babahe kirimbuzi zabo. Nukuri Amerika isigaye n'urw'amenyo. Amerika niba ari ugutsindwa ku ruhando mpuzamahanga, niba isigaye ibona ko byayicanze, niba isigaye ko byayobeye, ejo bundi ifashije Israel barasa ububiko bwa nucleaire aho bwari hose, misile ziri nucleaire, amabomba ari nucleaire barayasenya. Siko batubwiye mu itangazamakuru za CNN, za Al Jazeera, za France 24 n'izindi, za BBC, ijwi rya Amerika n'ahandi. Si batubwiye ngo babishenye ku kigero batazongera no kuzura umutwe? Hari ibintu ngiye nibaza kuri isi bikancanga. Barahagurutse, Israel ihagurukije ibiturika byayo bifatanyije na Amerika, baragenda barasenya, bararimbuye abantu, bahatikirira ubuzima bw'abantu, imari, umutungo w'abantu, ekonomi yose bayishyize hasi. Barangije baratubwira ngo ikibazo baragikemuye, noneho akarere ko hagati k'iburasirazuba bwo hagati kagiye kubona iki? Ejo bundi baratwibwira ati akarere ko k'ibiyaga baratwibwira ngo akarere k'iburasirazuba bwo hagati noneho kari safe kuko ikibazo twamaze kugikemura. Umwanzi twamunenekaje, twasenye ibibombe bya kirimbuzi, ubu rero umwanzi twamunengekaje. Uranyumva? Ibyo bintu amahanga yarabyemeye, nubwo bamwe bakoje kuhakana. Iran ariko iragaruka bati twebwe ntacyo bagize ntacyo bakoze. Ariko Amerika, Donald Trump yagiye ku ma TV hehe aravuga ati rero ngewe mission done, mission is done, deal is done, nabirakemuye. Ubu noneho intambara ndanayihagaritse, kwanza mpagarika intambara, ahubwo nkwiye Nobel, nkwiye igihembo cy'amahoro kuko nagaruye amahoro. Narangije intambara y'u Rwanda na Congo, ndangije iy'Ubuhinde na Kashmir, I think ndangije iya Iran ndetse na Israel, nitegura no kurangiza n'iy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Mumpe Nobel, mumpe igihembo cy'amahoro. Ngende Putin ndakaze, ngende Trump ndakaze. Ariko amakuru aturuka kuri tere, amakuru aturuka kuri ba nyirayo avuga ko kirimbuzi still there, ku buryo bari barazibitse nubwo bazitumwe. Ibyo byose bari bazi ko bizabaho. Barakubwira ngo keretse udusenyeye turutse indani, urimo indani ugaturitsa, byakunda. kuko kirimbuzi n'umuriro byahita bihura bikabyara ikindi gisasu kidasanzwe kigiye kibaho ku isi.
ubwo kigashwanyuka, n'ibyo byo hejuru bigashwanyuka bikaba byatunguka hejuru. Ariko when uturutse hanze naho waturitse inshuro 1000, nanga abanyamerika bazana ziriya bomba zabo bakongeraho inshuro 10, ntacyo bazikora. Habe ngo na kimwe, habe na kamwe k'ifaranga, na kamwe k'ijana bakuyeho, kamwe k'1000 ntabwo kigeze kavaho. Wumve iyo na Amerika itubwira ngo yarahashe, none aka kanya igarutse ku itangazamakuru iri kuvuga iti sasa turashaka tugirane deal na Iran duhe that billions, noneho nabo batuzanire kimbuzi zabo, ubwo bibe ingurane, exchange, bibe ingurane. Ariko se baraguha izo bakuye he kandi warazishenye? Ni ibintu bitumvikana. Baguha izo bakuye he kandi uvuga ko wazishenye? Mujye mutubwira mwe muri comments section, ubundi mutubwire ngo baratanga izo bakuye he. This is what ibintu Amerika itubwira ni no sense. I can't believe. Ni ibiki? Ese ni ugutsindwa ku Rwanda mpuzamahanga? Nuko itagishoboye guhagarara imbere ya Iran, nuko itashoboye guhagarara imbere y'Uburusiya, nuko itashoboye guhagarara imbere y'Ubuhinde n'Abashinwa n'Abakoreya na Koreya y'Amajyaruguru? Ibyo bishatse kuvuga iki? Ibyo rero twese turashaka tumenye ngo isi yowe nande ubundi. Iran ariko ndakubwira ko itaguha ibisasu Amerika. Iran ibyo wayikoreye yarabibonye. Wanagiye wigengesereye kubera ko wari uzi ko ibyo bisasu kuko bihari. Ariko wabonye ko Iran ifite imbaraga, ifite amaboko, ifite ibihugu biyikikije, kandi none nayo ubwayo irishoboye. Wabonye ibyo yari gukoreye muri Qatar. Iyo udahungisha indege zawe ngo uzijyane iriya, baba baragutwitse. Amerika we baba baragutwitse pe. Uravuga ngo base zawe ziri Qatar ngo ntacyo bazigizeho, ariko abakurashe adversaire avuga ko ahubwo yaguhungabanyije birenze, kandi bageze ku ntego icyo bashaka gukora. Hamwe n'ibyo rero ndakomeza nkubwira ngo kora subscribe, ukore share, ukore like hano kuri Inzozi TV 1, dukomeze tubasangiza amakuru akugereho ku gihe. Ikindi, Ubushinwa bwaravuze ngo aka ni agasuzuguro. Ubushinwa bwaravuze ngo aka ni agasuzuguro. Amerika ntabwo izongera gukora nk'ibyo ikora hirya no hino, kubera inyungu z'Abashinwa zo kugura amasezerano bafitanye imyaka 25 na Iran byo kugura iriya nucleaire y'abanya Iran. Imyaka 25 ni billions and billions dollars. Ntibashobora kwemera iyo deal yabo n'Abashinwa ifailinga, bakemera bakitambika ikiba kikaba. Uburusiya nabwo bufite deal, the same deal. Abarusiya nabo bafite the same deal as a Chinese. So anyway, barakubwira ngo ntibashobora, ahubwo tugiye noneho niba bayifite muzongere mubakoreho, kandi batanayifite tugiye kuyibaha. Urumva, tugiye kubaha intwaro kirimbuzi, ibisasu kirimbuzi, kuko mwararengereye murakabye. Clear? Mwararengereye murakabye. Twarabafatiriye muri yemera, ariko noneho Iran sasa is the time to holding the what? Atomic bomb. To holding atomic bomb.
ubwo rero naho izayitunga mumenye ko ari mwe mwayiremeye, mu yandi magambo, kubera ko irabona kuntu igeramiwe, iravuga ati sasa rero turakora ibishoboka byose dutunge bombe kirimbuzi, ubutaha tuzahura. Urumva? Kandi Irani yerekanye ko ifite ubushobozi bwo kurasa aho ariho hose ku isi. Noneho muri kariya karere k'iburasirazuba yarasa inyungu zose, yaranabivuze ko yarasa inyungu zose za yarabivuze ko yarasa inyungu zose inyungu zose za Amerika aho ziri hose, kandi yarabiberetse. Yarashe Iran, yarashe Kuwait, yarashe Qatar. Kose igihugu nk'icyo wanjye twari tuzi ngo Amerika ngo iratinyitse cyane, ariko se niba babasha kukurasa warangiza ukagaruka kuvuga ngo twemeye imishyikirano, twemeye kumanika amaboko, harangiza mu kanya gato ngo tugiye gukora deal, tugiye gukora deal of that billions of dollars. Tuzihe Iran iduhe kirimbuzi zayo, kandi watubwiye ko wazirashe. We Trump wabitubwiye, wazirashe gute? Wabigenje ute? Ese barazana izo bakuye he? Kandi wibuke ko nta n'umuntu ubika kirimbuzi ahantu hamwe. Kirimbuzi bazibika ahantu hatandukanye, mu mazi, hehe, ku butaka, even no mu kirere hashoboka bazihabika. Kose urashe ziriya waba urashe zino, ndetse ko bakubwira ko nta nizo warashe. Abanyamakuru batangaje ko ntacyo mwakoze, mwahise mubirukana mu kazi. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko you are weak, murananiwe. Hamwe n'ibyo rero ndagira mbabwire, iyi si ni iya Rurema. Ntihakagire uwigira umupolisi w'isi, kandi umucamanza ni umwe wenyine, ntabwo ari mwebwe. Mugena uko umuntu abaho, mugena nuko ibintu bigomba kugenda. Mwavuze ko mwishe abajenerali bagera muri 10 batandatu muri bo bamaze kugaragara. Ibyo bintu bisobanuye iki? Isiraheli ihindutse umuyonga, Irani ihindutse umuyonga. Who is benefiter from benefiter? Oh no, ninde wungukira? Benefit person ninde wungukira muri ibi? Ni Isiraheli, ni Iran, na Amerika. Who's this? Ninde wungukira muri ibi ngibi? Ibintu birababaje kandi biteye agahinda. Amaraso y'abantu mwayahinduye nk'ibiziba, mwahindura nk'amazi. Ibi bintu nta muntu ubyungukiramo. Please twumvikane, nta muntu ubyungukiramo keretse igihombo. Turi hano ku Nzozi TV 1, aho tudahwema kubagezaho byinshi kandi byiza kandi bitandukanye. Mwese rero mukomeze, turabinginga ngo mwari kumwe na Inzozi.com. Jesus ni so hope, inshuti y'abana. Mukomeze dusangire ibyiza, ibiganiro bitandukanye, amakuru hirya no hino. Kandi icyambere ni amakuru. Icyambere ni amakuru.